Omubunge w'ebunge ya Burabu imeye kaunti yu Musike Patrick Osero nigo litukolia lero ara omoyega abokubwatuka w'ekibesa ky'ekibasari ky'omwaka oyoiga wekyasaborokiwa wekyakira balibale ekisecondary waika balibale ki college au naboigo abana bodaboda ba Burabu asibono baba bakwegwa kibasari kisaine shilingi milioni 44.4 ase omoyego yuyu obakogo kalekana ase chavisi cha NTCDF ase ebunge yu ya Burabu omabungo yu nigo aira chinga kechu nako basegeta aborokibo bonsi bechi skuru au kwene kibuna nkobeka baromukya elikwene kinkoimukerere bare ebirengo byekisemi ase chinseme cyomuriketo Fatgad Gisemba utwaliganiriye orobotyurwo. Ebunge ya Burabu eyekoragwa no Musike Patrick Osero nigo yazioririe kipasari cy'amasomo cy'ishiringi milioni 43 n'ekinukuta inye abwase aborokiwa bari abeki secondary milioni 13 kirache gutumika asibare ki university na boigo ki college au nigo babwatokeirwe milioni 25 ase kipasari ekyo nigo boigo ebunge eyiga ya Burabu yasirire abagendia ba bodaboda abo bare emya eyemo na 25 ne pasari yechiringi kiribu isano nemo ekyo para kigutumika eri banyore license yobogendia bwabo milioni 43,469,298 aiga nigo mabunge Osero akwanire maisomarore na zeki chibunge bona Burabu bakwenana epasari yechibesa chinge hekorengani wane chinde arama yeye anapeana 22,000 per student na wewe mbona unapeana 4,000 Does anybody have the answer? Number 1, population. Number 2, constituency kama Nairobi ati Nakuru West is in town center. Kila mtu akona maji ya municipal, si ndio? So weki maji. Kila mtu akona stima. Town katikati weki stima. Kila barabara zimetengenezwa na county zote ni za lami. So hiyo pesa yako yote unaweka wapi? Kwa bazari. Boigo obasegetire abateneneri b'eskuru anene kurase ward area ya Kyabonyoru kwaene kebona inkobeka bare mu kyamono ase amasomo ya borokiwa 2014-2015 watoto walienda university Kyabonyoru ngima walikuwa wawili 2. Imagine ward mzima. Saa hiyo Nyanziongo peke yake ilikuwa inapeleka sijui 140. Saa hii tumepanda tumefika 136. This coming year, I'm challenging my principles. We must make Kyabonyoru at least 200. Ensemo yaye omunyakirogo okepsha ime yesap county ya Burabu aserieta Samuel Yabuga nigo aenekire buna omwaka oyo nigo aborokia abanene b'ekisukuru kya Burabu barakikobeka omukyamano eryo barike amachibu amaya asamatemwa amanene kobwa buna babere bagokorya abo maega. As principals, we shall be working hard to ensure that Burabu science. Burabu has been doing well. It's among the sub-counties that it does well at the country level. But we promise this year, Mheshimiwa, that we shall double our effort so that during your tenure, you are also recognized to have raised the standards of education in Burabu. Omoyega oyo nigo koreka ase chabis chinene chebunge ya Burabu abo aseboigo egati aborokiwa abo bagendrete gokonyekana ekipasari ekyo baikirana asebarwa okoboria okyase omubunge Osero ache kubarwanirira eryo kibesa kiria cha kibwatokwe na serikali enene tigana kiro Mheshimiwa Osero ngambia muno ase ngenjo bunanji nabere beneficiary enene yekipasari kiaye wikana ikireke wangeke ibono to ikire gukora tukari school program nere yetobwate ya help kora njo Mheshimiwa gukwira na ukibunge anchamo ufuatilie program eri ya ikira sokora ngusire gocha ntobwata a lot of challenges students
because bono ega students imbaro gutanya konyora chibese chiri kurwa last semester up to now this semester anturanyora those funds pia chinde ndotegemete twakana chinyumba stomenyete na chinde na chitokorusi karuwa toire pasiri twamenta twabeka fees Hingo reporter Getembe Koroiga Kijauri yegotoka meye wodi ya Nyansiongo ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira Jeff Atigad Hisemba.